Munzani, salibona lonke, ngiyalibingelela njalo kwenye episode engibiyelayo elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Ninjani sisi? Ibizo lami ngoRia. Ngingumfazi ngileminyaka engu-28 yokuzalwa. Ubaba wami wayeyinyanga, wayesiza abantu. Sasihlala ekhaya, abantu bebuya bezosizwa. Kwakuhlala kugcwele abantu. Mina ngangisizwa besithi ngilamadlozi awemanzini. But I was young by then and ngangingazwisisi lutho. Ngile 9 years bathi ngathathwa yinjuzi emfuleni esasijayele ukuya khona. But mina I don't remember anything. Into engiyikhumbulayo ukuthi sasidlala eceleni komfula and then ngazophuma emanzini ngigqoke ama-beads amhlophe ngithandele ilembu elimhlophe. So ngangithi ngiphuma emanzini ngathola abantu behlabela begida eceleni komfula. Ubaba wami lo mama wami babekhona. They were so happy. Sahamba endlini bengiphakamisile like babengafuna ukuthi ngixobe phansi. Safika endlini abantu babebaningi bengibona bajabula kakhulu. Kwakugidwa, kwakuhlatshelwa, kwakushawa ingungu, kwakulabantu abaningi both abamadlozi labantu nje besigabeni. From there ngaqalisa ukuphupha amaphupho, ngaqalisa ukusiza abantu. Ubaba was very happy ngokusiza abantu engangiyenza. Ubaba wafa sengile 20 years. Konke owayekusebenzisa wachiyela mina. On the other hand, mina ngangifuna impilo yami different from izinto zamadlozi. So ngasuka ekhaya ngabuya ngapha eCape Town. Ngafika ngahlangana labantu abaningi ababesenza okwamadlozi. Ngafunda okuningi lami ngabafundisa okuningi. Ngazohlangana lomunye usisi. Sahlangana komunye umgido ngoba mina imigido ngiyayithanda. Wayemuhle emhlophe ungathi ngumlungu. Wayedriver imota enhle. At one moment I envied her ngoba hey, she was everything I wanted to be. Ekhulumeni kwethu wangitshela about how to upgrade amadlozi ami ukuthi ngibe le mali. Yeah, it came as a shock, but ngangifuna ukwazi more. Sahamba komunye ugogo wathi ngithenge izinto engayizosebenzisa. Sahamba sayenza ama-rituals angikhona. Of course izinto zatshintsha kodwa ngilemithetho engayiphiwayo. Angifanelanga ukuyenda. Isibeletho sami safakwa embodleleni. I can't have kids. Kufanele ngithandane lamadoda amaningi abalemali. Inhlanhla zabo zemali zibuya kimi. Mina ngilayo imali eningi kodwa sengidiniwe. Kunzima ukuthandana labantu abaningi. Ngiyasiza abantu but mostly ngiyabathathela abalakho lami ngibasizi ngabakufunayo. Kaningi ngithatha inhlanhla yemali. Kudala ngangisiza kuhle sibili abantu bebhadala kodwa imali yayincane. That's why ngangezelela. Like that's why nga-upgrade. Every year kuyafa abantu umuntu wangikhaya. I don't think ukuthi abantu bayakwazi ukuthi yini engiyenza khonokho. Ubaba wami uhlala ebuya emaphupheni ami esithi ngiyekele engikwenzayo kodwa hayi kunzima ukuthi ngiphume kulokho. I wish lami ukuthi ngiphume kodwa I ruined a lot. Ngangcuna ngiqhubekele phambili. Yiyo ke i-confession esuka kudadewethu uthi yena wa-upgrade amadlozi. Wayelamadlozi aka-right. And then ngendaba zokuthanda izinto wabehamba siya-upgrade amadlozi akhe ukuthi like wathwala ngithi. So yeah, zikhona izinto ezinjalo. Abanye abantu bazalwa belezipho zabo naturally. But then ngendaba zokuthanda izinto zemhlabeni lapha abantu bahamba besiya-upgrade izinto zabo, besiya-upgrade izipho zabo abavela bazalwa lazo. To an extent yokuthi umuntu yagcina usuzisola ukuthi ngabe vele ngazihlalela but ukuthi uphume kebe kungasayenzi because uyobwariska izinto eziningi yabo. But mina ngibona ngani ukuthi uphume uchiyane lakho kungcono because kungcono better be late than ever. Kungcono ukuthi uyenze something than ukuthi kulokhu continue in misery. Kungcono ukuthi uchiyane lakho start over kunokuthi kulokhu sithi uzisola each and every day because it's not easy phela ukuthi abantu bebelokhu besifa. It's not easy ukuthi
njengoba ekhuluma ukuthi it's not easy ukuthi umuntu uthandane labantu abaningi at the same time. Yinto enzima yena leyo, but you still continuing about it. Ulokhu kuyenza khona ukutshengisa ukuthi awukazi ubuhlungu kahle kahle. So ngiyabonga ngokulalela indaba le engiliphathile elangeni lanamuhla. Please comment, like, and also subscribe to each channel. Ngiyabonga, ndaboga.